kodwa ke mawulibela uyofunda inombolo uya kahle kahle ingakho ngithi abanye bethu siyifele le mawuthi uyifele kusho ukuthi inombolo azange uyithole nje wayidobha uyidobhanga ngidobhanga inombolo kumele ushaye inhlavu ukuthi ngithole zonke zabo yabona ukuthi kwenzakalani henze ngisho ama-26 into engekho mina kimi kahle kahle ngomthetho alikho i-26 ejele mina ngiyi-28 mina ngichumana nama-27 abantu engibaziyo ama-27 ama-26 angibazi according to umbhalo ama-26 amazi ama-rough 3 angwazi abantu abangekho la abomthaka abantu bakhona bona ejele yabona ngolayini wabo kodwa umbhalo wami inkankathela lezi yabo kankathela mina ngiqhwala izona stage abakazi bakuhlothozisa hayi mina ngeke bongeke ngalendlela bengakhona bona bayabheda kakhulu imbeji leziyana imbeji izibheda kakhulu lezi out and izingake ziyabulalana leziyana amasimba leziyana phela zithanda ziyajima zingani yabo so izibulalana kabuhlungu phela lezi zibulalana ngezandla leziyana ganzi kulahlelele phezulu zithi lathi ibhokhanga lahlela phezulu mawubuke lathi egandaza gibela zonke yabo umuntu ufika lesikafukuleni bakubamba inyasandla ujampela kuwe la kanjalo yabo jampela yabona uyaphuka vele angeke usurvive faka buhlungu nokuzwa bathi ijele lesive akunabusive nje Sleg lezi ama-5 ayizisleg sithole kahle vele zona line zona straight ayizisleg lezi zizibiza ngama-peacemaker ejele ziyapimpa vele yabo mesenyana ofisini yabo ngisho zithanda namapapa amazi ofisini zopimpa bazozigana amapapa kanjalo yabo tonyane ezenzakala wrong phakathi ejele izo ezibimbayo zona kusiya abantu ukuthi basilehe ukuthi bayalimosha ijele mara mawucabane nabo kuba inkinga ngasho ukuthi mina into egcine yangibuyisa umcondo futhi ukuthi ngibe grand incosi zami yabo udesane ngineyincosi kahle kahle yabo manje if angisaziphilela mina ngcono usale ngiphilela labantu la into yabuya ukuthi at least yazama ukuthi ngibuyise kahle kahle ingcondweni mina ngifundile tanyane kakhulu nokuzimaintaina nokuzibamba nenhlonipho ibaluleke kakhulu inhlonipho uyayifunda kakhulu ejele yabona ngoba yisisiyalo sokucala yonke inkampi futhi ezokujela mawunganayo lento le hayi awusinix angana inhlonipho hayi awusifoko yazi empilweni imele ube patient uthi and then enye futhi ukuthi imele uchoose indlela zakho yabo izinto ezifana nalezo uyabheka abantu o-associate nabo empilweni yabona ukuthi manje la ngiphila nomuntu so because uyenza 1 2 and 3 associate noma ubani empilweni yabo ama choices owayenza namhlanje ukwazi ukuthi azocatch up amawelite luckily ngisazofuna isipani sitshelana king ngikwazi ukushaya icarpentry kumele ngihambe ngiyobheka kuleyo indawo mhlawumbe ngizoshaya iblanka faka ama-CV ngapha i-criminal record ihleli la kube nenye out besinayo lapha entweni inomalume wakhe has a fleet of cars ama-taxi yabo so umalume wakhe sekumuntu ongakwazi ukuzenzela izinto sekahamba ngama-crashes so umalume wakhe ufuna ichofa and then out acabanga mina ukuthi ngiyakwazi ukudrive angilande vele athi Jomani uncle yami inyawo ini ufuna umuntu ozomthatha 1 2 and 3 ngiqale lapho ke ngihola 100 rand daily so ngizofika ekseni ngabo ma-8 ngimthatha uncle uyibeka yi-marshal futhi eJimmiston so hamba siye eJimmiston fika marshal athatha imali is-cheap maybe like imshayisa ama-touch up wakhe the whole day until ngo7 o'clock sifika sipaka imoto ngiphe 100 rand ngihamba ngendlini lento yenzeke about maybe 2 3 months yenzeke hola 100 rand every day yobe ngiza ngayo endlini yabo mhlawumbe ngispende 15 ngibeke 50 yabo ngihamba kusasa maybe ngispende 30 namhlanje ngiyabeka kanjalo yabo ngibele ngibeka imali kanjalo ugcina sekathini une-avance endoda thathana i-avance hamba rank ngaqala lapho ukuthi ngigcine sengingena kuphi eTaxini gcina sengizingcengela itaxi ke tot vandag ngumuntu ukuthi ngiphila ngetaxi kahle and manje the industry especially ngapha eBinona isekho grand
esekugrand sekukhala isibhamu every day and manje akusabulawana bona ama-owner kuphela nathi abo-driver manje sesisengozini manje ngoba manje kunokuthi bafuna ingamla yakho abayitholi manje bagcina bashaya wena bafuna yona ngawe yabo or maybe bayazi ukuthi ingamla yakho itholakala wena mawuzocheckisa because I remember last year December kushona omunye umfana omncane man bekaceda ukufika nasetaxini I think bekane 1 month aphuma esikolweni naye bafuna ingamla yakhe so bagcine sebazi ukuthi lo muntu uphuma only makufike lentwana mayizoletha i-checking yabo so bamthola kanjalo le makaphuma hleli nalentwana basakhuluma bavela ke bamdubula badubulana ngoba mabafika badubula konke kumelanga kusale evidence lentwana yashona kanjalo ke naye washona kanjalo so it's not safe yabo even manje ngitshela ngento last week Monday kushona udriver one ama on A2 yabona eranking kulolanda asise ningi hot man ningi mongaya kungayo futhi lento le akusinto ezophela manje le nami ngisafuna isipani at least ngitholi kare sefemini drive ifem or something nje ngiphume taxi but so far so good ngoba ukuhlala kusiza ikange ngizohlala ngizodlala